ambe yettu sanati kabaja qabada sirra callimne male simiti dullatti uddu dani sharmutitti akkati abarso fosmiye duba jirtu dibbanni patar ragasitti qabaman ragati oromo ratitti salfatu sitti qabaman qoshasha kan hala koti babba ko qabli gesa tarabsatu adda durummaadhaan siin wasaka uddu tualek naalatullalek gmaatam akkati usmiyefi agese ragaa qabatamaa sitti qabaan awwaan intaani nama kuma dibba jaamiti nama jaarratina sowan ragaa qabatamaan itti qaba ummata oromo akkasiin usmiyeef abarsootti bilbilte wallahi billahi sinin jedhaan gaafa barbaachise tarragicha dhiyeeffadha ragaa qabatamaa namatti mee himnan namoota tokko quba qabaachiseera ragaa qabatamaan itti qaba akka nasraan duuba abarsootiif duuba usmiyee jirtu ibbaan nibbata ragaatti qabaan hin dubbanne sidi gale hin dubbanne yeroo dubbatamtu jira arragaan bilbila kiyya keessaa itti qabaan qaalitti kana dhorgaa jedhee sinitti madde adaraan irraa dhorgaa sinit jedhee sodaa fakkaate narraa dhorgaa jechuun salphina nasraa dhiifama siin godhu mata ما نسرا قرسمي في جمّا جدود أبوه قبضة درقامة خرس التأتي قالوا قبضة جمّا متاك أبتة جمّا في نسرا ولا فان كاون تندسو جولين جمّا يو كبيتنا عندك إيجا كي يا لفيكي يا إتنارو كوبا كبادو مرزين سيتو على تنورا فنوتولي فوني في رامي أيه حرر جيبا كمبوتو يتن أورومو ميتي يتن إيه سفيدو يدرين فرطاني كوي kuma nama gaaf tokko kilippiidhaan dhufti gaafa wal barru guyyaan sun guyyaan ta'in guyyaa gowwaa guyyicha abaaraan guyyaa Mahammad Silxee barbaacha dhufti kilippii waayii biyyaa waayii lammaa magarsaa waayii maalii baasamu maal jettee dhufte naa wal barti guyyaan sun guyyaan ta'in namarraan bareessu luma forocoo akka inni ta'e nan beekaan namarraan baru forocoo kee kana gaafa sana wal barreeti gaafa ati sirba baasuudha kilippii qopheeffachuudha si geessu sana maatiin jedhan araboonni maati shufi shugultaani jechuun maal jechuudha hojii kan biraa hidhaalladhu jettee jennaani wallaahi wa billaahi araboota la araboonni afaan oromoo eessatti sii beekani afaan amaariffaa eessatti sii beekani sirbi sirbamu dhaqe afaan oromooti araba jechuun immoo arabni Ijipt afaan hin beekanu afaan kana datte akkuma amalasi aboo sitti salfate namuu sitti salfate aboo jettee jennaan hojii kan biraa ilaallachuu hin dandeessu siin jedhan miti jedhan immoo hin jenne jirta siin jedhan moo siin hin jenne ana artistii naal abu kake bakka barbaade kake artista eka tada hada korra mal abba keeti qabda wasak simbu saada korra tokkon abbaan barbaade mukatti dhibe hada korra gadi buusaman hin barbaachu walin qixxaanu jechuufan usee afaan qabadhe taa'e male hada kiyya ka kabajjiisu ana ati wallahi oromoon sittiin salfatin hin jiru ati artistii jedhamuu miti namni yoo akkata zeemaa giximii yoo wallaaleeyyuu akkaataa itti رامي أيه حرر جيبا كمبوتو يتن أورومو ميتي يتن إيه سفيدو يدرين فرطاني كوي إيه سفيدو agese simbeekuan bakka tibaati hawaasati anke sambe yettu sanati kabaja qabada sirra callimne male simiti dullatti uddu dani sharmutitti akkati abarso fosmiye duba jirtu dibbanni patar ragasitti qabaman ragati oromo ratitti salfatu sitti qabaman qoshasha kan hala koti babba ko qabli gesa tarabsatu adda durummaadhaan siin wasaka uddu tualek naalatullalek gmaatam akkati usmiyeefi agese ragaa qabatamaa sitti qabaan awwaan intaani nama kuma dibba jaamiti nama jaarratina sowan ragaa qabatamaan itti qaba ummata oromo akkasiin usmiyeef abarsootti bilbilte wallahi billahi sinin jedhaan gaafa barbaachise tarragicha dhiyeeffadha ragaa qabatamaa namatti mee himnan namoota tokko quba qabaachiseera ragaa qabatamaan itti qaba akka nasraan duuba abarsootiif duuba usmiyyee jirtu ibbaan nibbata ragaatti qabaan hin dubbanne sidi gale hin dubbanne yeroo dubbatamtu jira arragaan bilbila kiyya keessaa itti qabaan qaalitti kana dhorgaa jedhee sinitti madde adaraan irraa dhorgaa sinit jedhee
sodaa fakkaate narraa dhorgaa jechuun akka kadhattu osoo hin taane akka kijibdu osoo hin taane akka fakkeeffattu osoo hin taane akka intala warra guddaattiin isin yaasawa akka intala warra akaakoo fi abaaboon seenaa fi aadaa qabanitti isin yaasawa bareedee isin yaasawa barbaada. Akka sirriitti mul'atu akkana bareedee isin yaasawa barbaada. Akka intala warra guddaatti akka galtee tokkotti osoo hin taane akka sodaattuu tokkotti osoo hin taane akka nama abbootiin isaa kaayyoo bareedduu uummata biraa hin qabnetti osoo hin taane akkasitti haasawa bareedee boonee faamilii kee akkamittan Oromoo akkam akkasitti isin haasawuu qaban akkam okay gaafii isin gaafadhaa gaafii kana seerumaa walii deebisna miira keessaa baanee walii deebisnaa jechuudha tsadaa jennee gombas jennee tasgabboonee akka oromtittiitti akka oromtichaatti koomantiin haasoyna maal wal gaafanna beeytanii gaafuma sadii wal gaafanna fagoo biraan deemna gaafii afur okay gaafiin jalqabaa kan yeroo duraa Oromiyaa keessatti dhukaase eenyu gaafiin tana lammaffaa kan akka Oromootti jalqaba miila Minilikiif dhiqe eenyu kan akka Oromootti maqaa Oromootiin miila Minilikirraa dhiqe eenyu lama qabadha gaafii lama isin gaafadheen jira kan miila Minilikirraa dhiqe eenyu yeroo jalqabaatiif gootummaa ibse eenyu gootummaa ibse lammaffaa ka dura rasaasa dhukaase eenyu Oromiyaa keessatti takkaffaarra jira kun takkaffaa gaafii lammaffaa kan miila dhiqe eenyu gaafiin sadaffaa kan Minilik Rame aye harargee bakka buutu jettan Oromoo miti jettan eessa fiduu eddarree hin fudhattani koy eessa fiduu eddan Nasraan aye Oromoo harargee bakka buutu jettani ummata arsiittu jana jettani sigala baga jana jenne de walirraa fuuna nu harargee waliin waasha walii qabna jaalattee jibbite ilmaan adeerraniiti haadha takkarraa dhalan booranaa barreentu ummata tokkonu maal fitte baga jana jenne intala teenna intala arfa qallooti intala akaakayyuu keennaati baga jana jenne deemnee amma bakka achitti ka waan duraan Minilik amantaa sirraa jijjiire siifuu nakaa bushti bar hoggaa saddeet waliin lolaa turre nuuf hararge hoggaa saddeet Minilikiyaatti hudduu dhiqaa turte jechuu hoggaa saddeet waliin dhiqaa turre ofirraa qolataa turre haga humna keennaatti jechuu harkatti cinnee mormatti cinnee lukatti dhabne nu tokkonu ati maalitti dhabde waan takkatti namne bar gaafa bilisummaan dhufte waliin bilisoomne bilaashumatti ettee jechuu Oromoo iyyuu laakkaatuun qabdu turte sila bushtaami wallahi ummanni shawaa bar lafa ofii itti dhabe ummanni wallaggaa haga ammaa bosona gala jechuu si galee ati meema gaafa bilisoomte numa waliin teette abbaan Jifaar hafee hantuuta wala abbaan Jifaar hafee achuma teette giddiin achi siifinnaare ndee maal godharre yoo hafan gaafa qabsoollee nu biraa haftan hadhallee yoo hafan maal rakkoo qabu maali aarii qaba kun gaafa qabsoollee nu biraa haftan ammallee yoo haftan rakkoo qaba akkasuma fudhadhaa akka gaafa namni marti harka itti citee harma itti citee luka itti cite si gale lolololii calanqoo jedhamee hagaardhaa walloon itti tumamaa jirtu si gale hagaardhaa wallagga itti tumamaa jiru ati bar ciifteetuma asuma Oromoo nudduu na dhiguu qabaa maal abboo nu gabrummaa wayii nu bitattanii gabrummaa nuufi harargee waasha walii qabna baga jana jenne Nasraa maal fidda waasha walii qabna obbolaan ilmaan takka si gale intala teenna baga jana amma dhaynee achitti ka Minilik gaafa duraa amantaa isinirraa jijjiire fuuna amma achi deemnee Minilik amantaa isinirraa jijjiire fuuna ka Nasraa fuuna maal abboo
والله لا ترافونا ديما سبورتي انا سرا جولنتين ديما سبورتي مليون لمان اعتبرنا ما تيك تاكي مليون هانانجاني جتة تيك تاكي برتنا ما مليون عمبتي أباتي برسون صدقان كدنن أصون أرومون تنكر أرومون في فولوكم نبافر نقود يا بران أما اللي فولو نقود أجن كددون سبب نسابيتا تيك تاكي وقامي كرتي سيتي تيك تاكي كي فولوكم نبافر دبرو دي وقامي كا كان أكلوا تحرر ست في عني حرر قفينا رايقة على قدر بنيتا كسلالو تبيت أجسدي أن هرّي سنامتي هرّي أديت سنامتي دي مكانة تقدنا باسيت إنينو نفعتون نندو تلقي ينقودا وانا نقول هندا تلقي ينقودا ربي بجتشان قودا مالنا ما بجتشان متي أنت كا أرمو سني بجتشان كنا قودي أرمو لا بجتشان كنا قودي جدين بيكون أن سبتو كو جتشا يوكيمو نما تكو جتشا وانتن قودي إنجلو ربي بجتشان قودي وانا نقول هندا سا ربي بجتشان قودي لكي هرّي متي هرّي إسا كايرو سالاتو رتيو أفاني بدو si salatu retiyu harreedha malee anaa miti an waan an ummataaf godhe ittan gammada dhoorgadhaa warri isin gubdu dhoorgadhaa wallaahi billaahi kana booddee maqaa kiyya waan tanan silumaa abbaa biyyaa fi isintu na dhaabe abbaa biyya yoo akka carraa jala jiraatte isintu dhaabbadhu hin dubbanna ummata irratti jennaananii tolee jedhe dhaabbadhe hin dhaabdanu yoo ta'e ስትጫወቱ መተት ይሰራብሃል ራስን እየጠበቅ ሰውየው በመተት የታወቀ ነው። ቆይ ይኸውልህ እኛዋቲ መቃነኙ ካልጆ ነው እሱ ይሄ መተት ምናምን ብለው እንኳን የእሱ መተት የማንም መተት እኔ ጋር አይሰራም። ግን አንድ ነገር ልንገርህ፣ እኔ ሙባረክን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጉዞ ወደ ወሎ ብሎ ያንን ሁሉ ገንዘብ የሰበሰበውን ገንዘብ ምን አደረገው? መጀመሪያ የኦሮሞ ልጆች የምትጠይቁት ጉዞ ወደ ወሎ ብሎ 10 ሚሊዮን ብር ሰብስቦ ግን ሲያጭበረብር ምን አለ? 7 ሚሊዮን ብር አለ። 3 ሚሊዮን ብሩ የት ገባ? ውሸት እየናገረ ነበረው። አዎ 3 ሚሊዮኑ ብር የት ገባ? በ4 ሰዓት ውስጥ 10 ሚሊዮን ብር ሰበስቡ ካለ 7 ሚሊዮን ነው ካለ መጨረሻ ላይ 3 ሚሊዮኑ የት ገባ? አንድ ሁለተኛ ደግሞ የላከው 2.4 ከምናምን ነው የተላከው። እኔ አይቼዋለሁ ስለምከታተል 7 ከሆነ 2.4 በምን 5 ነጥብ ምናምን ነው ሲገባ። ይሄንን የኦሮሞ ልጆች መጠየቅ አለባቸው። የነገደባችሁ በእናንተ ስም ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማሜ ጠላቴ ነው፣ አልዋሸቱም። ማሜ የሚባል ደንቆሮ ማጥፋት ነው የምፈልገው ከቲክቶክ። ሁለታችሁም ጓደኞች ናቸው። ማሜ አይደለም ኪንጋማን ይኸውልህ፣ ማሜ እንደ ሙባረክ አይደለም። እስኪ አንድ ያዳምጥኝና ኪንጋማን የሆነ ነገር ልንገርህ። ወዱ በጣም ንጹህ ነው። እንደ ሙባረክ አይደለም እሱ። እንዳስብ እንደ ሙባረክ እንዳስብና ማሜ ወንድሜ ልጨርስ ቀጥልበት። እኔ ልጨርስ እንጂ ማሜ ጠላቴ ነው፣ ማጥፋት ፈልጋለሁ ከቲክቶክ። ግን ሙባረክ የሚባለውና ማሜን ሳወዳደር ሙባረክ ማለት መልክ ያለው ሰይጣን እውነት ነህ። ይሄ ብቻ እውነት ነህ። የጌታ ሰው አስመሳይ። እኔ እኮ ኦሮሞዎች እንዲጠሉኝ በጣም የሰራብኝ ሙባረክ ነው። ማሚያ እና አልሰራብኝም። ኦሮሞዎች በእኔ ላይ እንዲነሱ በጣም ነው የሰራብኝ። እኔ ስገባ ምንድን ነው የሚለው? መጀመሪያ ጌም ሲልክ እኔ ከዘረኝነት ውጭ ነው የምጫወተው ይላል። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ያደርጋል? ልክ ጌሙን አክሴፕት ሳደርግ ልክ ጌሙ ሲጀምር ይህንን ጥንብ ዘረኛ ጨፍጭፉልኝ ይላል። ሁሌ ጊዜ ማታ ናጫወት ይላል አይደል? አሁን ለምሳሌ ምን አለ ባለፈው እኔ እናንተ ስንጫወት መጣና ለእኔ አንበሳ ለቆ ሁለተኛ ከሱ ጋር ለተጫወት አማራና ኦሮሞ በአማራና በኦሮሞ ስም እንደዛ ያርጎ ነበረ እና ኦሮሞና በአማራ ስም አትጫወቱ፣ ዘረኝነት አይሆንም፣ ስለዚህ ተዉ አለ። ኢሚዲየትሊ ከዛ በኋላ ለአንተ ጻፈልህና ናና ከኔ ጋር ግባ አለ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ጨዋታው ምን አድርገህ የኦሮሞና አማራ አለ። ምሳሌ ገስት ላይ ኢሳም ቤት እየተጫወትን ታስታውሳለህ።
አንተ ቅጣት ላይ እየቀጣከኝ እያለ እኔ ተናድጄ አልቀጣም ብዬ ሌላ ከፖለቲካ ውጭ ቅጣኝ እያልኩ እየሮጠ መጣና ገባና ምኒልክ ኑፍዲን የሚለውን ኦሮምኛ ከፈተና በቃ ይጨፍርላል። በዚህ ሲል አታቃጥር፣ አያገባህም፣ ጌሙ ላይ አልነበርክም፣ ምንም አያገባህም ማለት። ከዛ በኋላ በጣም ይሄ እየተጫወተ ያለው ጨዋታ አቴንሽን አድርጎ ህዝቡን ምን ካለ ኢሳም ዝጋ፣ በኦሮሞና በአማራ ስም እዚህ ጋር ጠርተህ ኦሮሞን አታሰድድ፣ አማራንም አታሰድድ፣ እዚህ ጋር ተው ምናምን አለ። አቴንሽን አድርጎ ሄዶ ላይ ከተፈተና ለአንተ ጻፈልህ ና ብሎ ትክክል ልከለው ትክክል ገፈደሮ መረጃ ተናገር፣ ቀጥል፣ በዚህ ይችላል ቀጥል። እሱ ብቻ ሳይሆን ጥሙሪ ሳሰልጲና ነስራ ዲፈ መሲንጎ ማ ነስራ ጉርሱሚ ፊ ጅማ ጅዱ ዳባሁ ቀብደ ድርቃማ ከረስል ጤቴቲ ገሉ ቀብዳ ጅማ መታ ቀበቴ ጅማፍ ነስራ ወለፋን ካውን ደንደሱ ጆሌን ጅማ ዮ ከቤተን አንጀት ይገኪያ ለፈኪያ ኢትናሩ ቁበ ቀባዱ መርዚሲ ሲቱ አለት ኑራፈኑ ቶሊፎኒ ፊ ጌሰታው ዲዴራ ዲፈ መና ቆላቲ akkuma namaa gaaf tokko kilippiidhaan dhufti gaafa wal barru guyyaan sun guyyaan ta'in guyyaa gowwaa guyyicha abaaraan guyyaa Mahammad Silxee barbaacha dhufti kilippii waayii biyyaa waayii lammaa magarsaa waayii maalii baasamoo maal jettee dhufte naa wal barti guyyaan sun guyyaan ta'in namarraan bare isluma foroocoo akka inni ta'e nan beekaan namni namarraan baru foroocoo kee kana gaafa sana wal barreeti gaafa ati sirba baasuudha kilippii qopheeffachuudha si geessu sana maal siin jedhan araboonni maal shufi shugultaani jechuun maal jechuudha hojii kan biraa ilaalladhu jettee jennaani wallaahi wabillaahi araboota la araboonni afaan oromoo eessatti sii beekani afaan amaariffaa eessatti sii beekani sirbi sirbamu dhaqe afaan oromooti araba jechuun immoo arabni Ijipt afaan hin beekanu afaan kana datte akkuma amalasi aboo sitti saalfate namuu sitti saalfate aboo jettee jennaan hojii kan biraa ilaallachuu hin dandeessu siin jedhan miti jedhani moo hin jenne jirta siin jedhan moo siin hin jenne ana artistii naal abu kake bakka barbaade lake artista ka tada hada gorra mal abba geeti qabda wasak simbu saada gorra tokkon abbaan barbaade mukatti dhibe hada gorra gadi buusaman hin barbaachu walin qixxaanu jechuun usee afaan qabadhe taa'e male haada kinya ka kabajjiisu ana ati wallahi oromoon sittiin salfatin hin jiru ati artistii jedhamuu miti namni yoo akkata zeemaa giximii yoo wallaaleeyyuu akkaataa itti dhageesse simbeekuan bakka tibaate hawaasati an keessaan ba'e jettu sanati kabaja qabaadhaaf sirraa callimne male simiti dullatti udduu udaanii sharmuutitti akkati abarsoof osmiyyee duuba jirtu dhibbaan dhibbata ragaa sitti qabaaman ragaati oromoo irratti itti saalfattu sitti qabaaman qoshaasha kan haadha kootiif abbaa koo qabni keessatti rabsaatu adda durummaadhaan siin wasaka udduu tuwaaleek naalatullaaleek gimaataam akkaati osmiyyee fi agese ragaa qabatamaa sitti qabaan awwaan hin taane nama kuma dhibba jaamiti nama jaa irratti naasoowwan ragaa qabatamaan itti qaba ummata oromoo akkasiin usmiyyeef abarsootti bilbilte wallaahi billaahi siniin jedhaan gaafa barbaachisetti ragicha dhiyeeffadha ragaa qabatamaa namatti mee hin himnean namoota tokko quba qabaachiseera ragaa qabatamaan itti qaba akka nasraan duuba abarsootiif duuba usmiyyee jirtu dhibbaan dhibbata ragaatti qabaan hin dubbannean Sedi kale hin dubbanne yeroo dubbatantu jira arragaan bilbila kiyya keessaa itti qabaan qaalitti kana dorgaa jedhee sinitti madde adaraan irraa dorgaa sinitti jedhee sodaa fakkaate narraa dorgaa jechuun